nhớ trong nhà nhưng trong ta cho chúng biểu示đó lúc nàoอยู่hay cho hết cho không sạch chân này YouTube khăn ạ sẽ mua chi ạ cần phải tao tiền cái tờ lo thì nào chỉ họ tao họ chỉ lú xoay là hoa tiêu thổ bu nè thổ bu hoa ạ chỉ là tao bài nó cúi họ tao họ thiết là xin nhớ ภาษา bao thầm đài ạ nên ภาษา bao thầm đài là hay tiêu não tai nè não tai hoa thế chỉ là tao bài nó chỉ họ cho đai ạ yếu cho đai chỉ khó này ạ chỉ là hay tiêu chỉnh bu nè chỉnh bu nè nó tao bài nó cúi họ khó vậy thế thì ภาษา bao thế nó là tiêu bố tử nè bố tử khó thế nó tao bài giờอยู่รู้khó hoài nàyอยู่รู้bắc cai à rồi bắc cai là hỗ trợ nè nó tao bài giờ tê tơi à khen khai à giờ là hùa tiêu sự chứ nó nói khen khai giờ nó tao bài dùng chữ mua na nè na giờ là hùa tiêu liảng nè chế nó tao bài chế cho lao kinh này kinh的就是不怎么对了kinh的话呢躯干chế nó tao bài chế cho song bạc này theo phong bạc là nó là kinh là nó là hùa tiêu khổ chén nè nó tao bài chế cho nắpผ้า là hùa tiêu thô chế nó tao bài cho có muốn ta nè này tiêu眼睛chế nó tao bài cho kem nè nó sắp luôn này là hùa tiêu 两颊 nè nó tao bài khẩn chơi à đang hùa nó là hùa tiêu chuối nè chế nó tao bàiอยู่มีต้องchơi à bí tử nèมีต้องchơi nè chế là cam sao tao bài à plom mua nè plom mua thì cũng kêu là chế là hùa tiêu mẹ mau nó tao bài chế không tai àอยู่cho plom cái này lúc không mua chế từ plom mua nó là hùa tiêu chế máu nè họ nó tao bài con chơi à hù à toa hù à họ tao bài cái lúc họ chưa nữa hù đằng á là hồi thì bí khổng đó thì tao bài lo hồi à tao bài lo hồi rồi thì thố phả thì nó tao bài bắt chạy à khang à rồi là xia ba nó tao bàiอยู่รู้มีขอนโจนะปากนะnó là lỗ hùa thì chuỗi ba nè nó tao bài đây tụm bài à tụm bài lỗ hùa thì sở thô nè nó tao bài con này à khéo à rồi thì giá trị nè nó tao bài như này nên cho cá này à lỗ theo xôm này à để nó học cá này là những món tỏ này à để nó vậy là hùa thì chuỗi chuốn nè nó tao bài này là cam xin là hùa thì chi rô nè nó tao bài vậy là bắt菜啊cái đuôi đỏ rồi thì củ cớ nè nó tao bài này lúc bỏ cho họ con này ạ họ con là rồi thì quan chế nè họ nó tao bài thì bây giờ tấn cái ạ phiếu này ạ là hồi thì phí phu
phu nè họ lo tập bài như thân thì tên một song ya ni bố ya rồi hồi tia tạ mu chỉ tạ mu chỉ họ tập bài nếu xí ya đúng không rồi tia sử chỉ sử chỉ nếu xí tập bài tua nếu cẳng rồi hồi tia trung chỉ trung chỉ tập bài nếu nàng ya rồi hồi tia无名指无名指tập bài nếu quay rồi quay rồi tia 小拇指小拇指好的，比如它得某些呀，没快呀，然后的右手右手好，它得某咯，没塞呀，然后的左手这个到白呀，要看呀，看这路说路的手臂手臂。nóภาษาเขียนเนาะภาษาว่าเยอะเลยแต่เกอโปเนี่ยแขนใหญ่แค่นี้นะภาษาว่าธรรมดาอ่ะก็จอดจะรู้แต่เย่เมานะเย่เมาเนาะเดี๋ยวเราต่อไปอ่ะต่อไปบ้าน是不一样เดี๋ยวเราจะจ้างปังจ้างปังเดี๋ยวเราต่อไปข้อมืออ่ะข้อมือจะเลี่ยนอะไรอ่ะแล้วหัวเดียว手腕手腕ข้อมือเสร็จแล้วต่อไปเราต่อไปขอจ้อยแล้วหัวเดียวเย่โวเนี่ยขอจ้อยไอเช่นภาษาเขียนนะครับภาษาว่าธรรมดาแล้วไม่รอแล้วหัวเดียวกาจือโวกาจือโวเราจะขอจ้อยที่ไหนภาษาว่าธรรมดาเราต่อไปหน้าอกหน้าอกเกลือหัวเดียว胸部胸部แล้วต่อไปด้วยเอวเนี่ยพูดจะ腰部腰部ต่อไปอยู่รูปปลายท้องเดี๋ยวเราพูดจะ腹部腹部นี่ไหนภาษาเขียนเนาะภาษาว่าธรรมดาเมื่อเขาเรียกตู้จื่อตู้จื่อท้องภาษาว่าแล้วต่อไปปุริยะสบุยะ不离的或者肚脐肚脐ต่อไปให้อยู่ชัดเจนอย่างไร或者腿ต่อไปต่อไปให้อยู่รู้ข้อตีนเนี่ยขอเรียนนะข้อตีนแล้ว或者脚踝脚踝ต่อไปกดขาฉันจะปวดฉันจะปวดปะเนี่ยฉันจะปวดรออยู่ข้างกลางฉันจะ要大腿大腿ถ้าไปรู้หัวเข้าเนี่ยเราหัวเดียวซี่ไก่นะเราต่อไปแข้งปลาโลหน่อยเราหัวเดียว小腿小腿想三秒去都想三秒ได้ผมว่าเสียงเดี๋ยวที่อย่างเดียวเดี๋ยวเราต่อไปใส่กระต่ายเจียวนะเต้นเจียวต่อไปเล็บเต้นจะตัวเตยแล้วหูเดียว脚趾甲脚趾甲ต่อไปยังยืนติดเตยนิ้วเต้นแล้วหูจะ脚趾จะแล้วต่อไปแล้วต่อไปซอกซอกแล้วหูจะ肘部肘部เราสับเขียนสับว่าธรรมดาเราหัวเดียวเกอโปโจเกอโปโจสอกเท่านั้นภาษาว่าเราต้องไปหลังรู้ด่วนตะก้าเราหัวเดียวเป้ปูเป้ปูเราต้องไปกระโปงเราปัดตื่นปัดตื่นเราหัวเดียวทุนปูทุนปูเราภาษาว่าธรรมดาเราหัวเดียวเอาสิพี่กู้พี่กู้เนี่ยปกติเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปนิ้วมือเราหัวเดียว手指เราต่อไปจะเล็ดมือจะรู้เดียว
手指甲手指甲là lật mười ạ để nó sẽ hỗ trợ đó nó sẽ là ba xe ạ theo cái từ từ môn đồ cho mày là hỗ trợ đó